Sudah lama banget nggak makan jengkol muda nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berabad-abad. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Jengkol muda, pakokak, sambal tarasi, lauk asin, ikan asin sepat, pucuk daun petai Cina, bayam bening ya, kecipir atau jaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kumaha darara mangga sadayana, sampurasun. Nasi hangat, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma Sudah lama banget nggak makan jengkol muda nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berabad-abad. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Lauk asin sepat, duh. Hmm. Cocok banget. Sepat, jengkol, diulek-ulek. Hmm. Sama-sama kayak cabai setan ya. Jadi lada pisan. Hmm. Wah. Bayam. Top Marco top. Tah. Tah. Bayamna. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Surga dunia. Mantap nyoh. Hmm. Enak pisan pemirsa. Hmm. Iya, nu bikin tah sepat. Hmm. 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 Juara.
jahatnya. Pucuk daun pete Cina gaskeun. Kuah nanak pisan.
Nah. Ah, pedas. Asik dada euy. Aduh, mantep banget. Air hangat. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Android 20 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.